Alright, good morning. Wirigiro bwakwa karukiriga k nigaitete na mbere kwagira naruere Jumaine tariki 30 mweri wa kenda 2025 erikana mutaratara joandikanithia bwa kura kirukira rwangiro ithurano na mianka IEBC ni rurikite kwambiriria atongeria bagita na mbere kuimiza Kenya muno mbeo mbithi kwithira bagiciandikithia kiri gutwika ringi kura sauti yo ithire igigika debene kiri mbatikano nene ya 2027 mutaratara jo ijudite jugita na mbere inya rira kithano kinini kengere kwithira gikinya ni tariki 27 mweri wa 11 by elections siama begi siasa bikibangania nontoba bikibangania kiothe nontoba kithurano kiu kenini edibitikiria narua tumurike ijera jamuriki kiri magatheti narua iri nteto ira iringite biongo bya nyomba cia nteto ndigorone otaburia turikirie kwambiriria uthibu wa karatasi ka Daily Nation karakarinjarene ciakwa gakionania makarika ja ikuo runguro mieri kenda ithiri mwaka juju ja 2025 kuma Januari mwanka mweri juju wa kenda turi jira jo komelekela ntukenarua tugikujira banga nene itureriro rekianganga iguru ya mugongo nario ni itureriro rigie ikuo gukirukira mitino ya barabara tukiona inya mishie igitwika maganjo nontubwa bara ribotira ya tondokite ya antubanje 16 bari basine baitite shughuli ciao baithira bagichamania ne kukiao sandi mwe bonde banje mwe 16 ni riboti ya ringere biongo bya nteto ni mwe ya riboti irashithirite irena keba kiriro na etureriro riri kianganga iguru ya mugongo rwangirwa NTSA rugika mitaratara kabomba gutigira ati nitushwa ntaira turi mugongo yegie ikubi bya gukirukira mitino ya barabara nirugono rutariri twekire karatasi ga twele na gatundatu kiri karatasi ka Daily Nation na area riboti ekumrika mieri kenda iraithirite kimilekela bura kwithirite kuri ngadirange tariria ndeka ijire bura kwithirite kuri muri Januari mwaka juju 2025 baraba ithirite bagita uturo bwao gukirukira mitino ya barabara ni 690 na baile mweri jwa 11 Februari 660 baita uturo bwao gukirukira mitino ya barabara mweri jwa 687 bagita uturo bwao gukirukira mitino ya barabara mweri jwa 4 ni 600 mweri jwa 5 695 mweri jwa 6 614 mweri jwa mugwanja ni 696 na mweri jwa 8 ni 661 mweri jwa kenda igana ria 84 ba ni bara bonde badirite bagichamania na mitino barabara baba ingi bagito torobwa ujumla bara badirite bagito torobwa mwaka mwanka tukinyite mweri jujo kenda ni ngirithatu 697 3,397 people aindo betu shore betu bara barekirie guchamania mitino ya barabara bagita uturo bwao na kiri kategori irachithirite kimuri kwa kiri karatasi ka kuri na pedestrians bara nabo ni bagwitaita na maguru jao bara baithirite bagichamania na ikuo gukirukira mitino ya barabara kuma mweri jwa Januari mwaka tariki 16
mweri jujo kenda kana tariki 14 mweri jujo kenda bara batete utorobo ni 1,985 mandereva bara bachamanitie na mutino jo barabara na guta utorobo wao ni 609 passengers kana bara ni abiria bara bachamanitie na mitino jo barabara 558 bara ni aididia boda vijana ya boda kana inya bara bakamati ukirokera boda ni 558 kona ni namba ya baba inge ni bara ukirokera by pedestrians bara baringini ngare na bange kategori ingi iri na utari borigoro babara batete utorobo wao ni baraba boda tafadhali etidia boda tuko waangalifu nonto 558 tia mtu baile 1 is too many kwithira gito utorobo wawe gukirukira mitino ya barabara so kategori ya boda ni yo idiritere na fatalities baba ingi zaidi gukirukira mitino ya barabara na kwa kategori ingi idiritere muri kwa kirikataska ka delineation kwina type of accident ile shidrite igekojirwa kwina fatal accidents kuma tariki mweri jwa mbere mwaka jojo 2025 niyo January mwaka tariki 14 kire ripoti ya udhudhuria kionania fatalities kana fatal accidents ni 937 ile shidrite serious accident baraba dirite bagichamani na serious accident ti fatality inde ni serious mtu akaidira agitiwa arena ngoma cia mwere ni ngirinya 96 bachamani na very serious accident baraba bachamani na slight accident ni ram tawi akauneka koro wake kana ira mtu atendera kibindi gwikwa ICU ni 1,014 either way namba iu ticha ko Kenya namba iu shire igoro muno tafadhali twendere tukimenyera barabarene murungu atuteithie turi mugongo makarikaja eturiro rire kwanganga riguchirachira igoro ya ndegoro ridire rigitweba na koma aidire agishindwa amen so karatasi gatwile gatatu ni ikonye mitino ya barabara na ripoti kire makarikaja jonde mwanka utukinyete tariki nondo kuringa ripoti tegete kuma tariki 1 January mwanka tariki 14 mweri jokenda ripoti ra ya ringithirie muno baba inge ni ikuo kianto 16 bamushijumwe baitite ni kiadho bibi amishie ngari ya komborwa antu banja bonde batonya ngari nemwe na bachamania na mutino baumite gukenera gutwikana ndi bachamania na mutino jo mui mbitikirie ntikathomi marito jao indi nijedirite jakiandikwa a tiraisi kwithira ukithoma marito ja bara nabo barikite kunogoka bara nabo tina njira kawaida indi nina njira ya mutino jo barabara ira nio bara ni unjembika kwa bakiwa premature death indi Mungu alaze rozao pahali pema anapolaza wapendwa na watakatifu wake so ngiri dhatu magana jadatu mirongo kenda na mugwanja 3,397 ni ikubira bithirite viki a captured kuringana na riboti ya udhudhuria baraba tamaniti na mitino tikuo baraba tamaniti na mitino nande ni ngiri 17 just imagine ngiri 17 magana jaili ja mirongo kenda bauni barake bachamaniti na mitino bakaidira bagichamani na slight kana serious kana fatal accident ende ikuni ngiri datu magana datu ja mirongo kenda na mugwanja bitikiria tume kiri ripoti ya keba
twithire tugitegera nayo ni mantu ya kithomo. Kithomo rwangiro kithomo iru ithirite riri na mathina ti rwarish mathina jambiriria indi karatathi gatuna ni gakumurika yegie mantu ja KCSE kigerio ki nakio kirigiri kwithira gikithithika na kwithira nakio kikiombithia bara ni aritwa kwithira bagita kiri nandi cukuru cia nkathi iguru gwithira na mbere their careers kana kwithurira mantu jara bombike kwithira bakithithia au kabadan baadaye na learners bara baithirite bakiushika kirigi shangasha kia mantu ja wamba bwa kerio kirigi kiorua ina likinjiu maano ntutika muritwa aithera arena likinjiu ki mwithaira ai cukuru tu asetete na tue aikite antu aega kigerio ki kakiruma omwithira inya rira kwithirite kurina over the years kukujirwa indiscipline kuringana karatasi ka chiri bibata ni bati kwithira bikiurwa kenda kwithira kurina new measures strict measures sia correspond to this immorality iraithirite igikumba education system na nionea wamba bwa kigerio nontunande rato kurutana anando ninjega ningi mitaratare mega watuika kurena oru ya bou eu ni mbeu imbi ekwando ndene ya mwana atibati kurutano mantu ya wamba mwana abati kurutano mantu jange yati yau kana yau kora mwana abati kwando mbeu njega kenda nuakura are raia mwema na rwangiro rwa kithomo karatasi ka gakitegera mantu yegie mugomo kana we kwambe kwa mathaga ja oritingoge ni ma lecturers aritani bashukuru isha nkathi iguru universities baraba ithirite barekire mugomo ukirukira kemaki kia uwasu bagi kamathaga jao ndi nontu bokore makuingwa kwa wirane CBA collective bargaining agreement ni thirikari bakirema kuthanwa birabire akio thirikari kio batwe tutinaga jambo lakini ishure bingi bithera bikiura kwa nontu mbeca ni koneka cha kubuithia mantu yange ende yau moni yakwa timoni ya nyomba ya nteto mbeca ni koneka cha kubuithia mantu yange inya mitaratara ito kona igita na mbere gonto ya empowerment mbeca baribari ikiana kiwanjene ende mbeca cia kwa arimu ikethira ikiaga especially arimu baba shukuru cia nkathegoro nicio colleges na universities kikiume kibithatu of course barekire maandamano kana bareke strike ti maandamano as such lakini by strike na twekara yaka utibu itanambire inya rara isarara kiare ndigoro ya America kire unga kana United Nations General Assembly akirushurio wa Kenya tuko sawa, we are doing good, economy is booming. Of course ni bwega kuthetera ndigoro eku rais lakini nande ya kinyagita ni mawirane guru ya mawirane kidogo inya aritani ibona nitie kunoga mtu na unekinya antu kanoga inyoga wa mawirane ukone ate kuingwa kwiyo ikinya ninya wina kumirie na wetera kunene uikwe ma ukunoga na nibubu karikite kire arimu baba shukuru shankathi ya igoro karatasi gatutano kai mrika makarika jarambiririe goro nayo ni rwangiro iduneno na mianka IEBC bakiambiriria official registration ya Kenya kenda kwithira bare aringi kura nonto bokwithiranira nonto bwa nkidano ya gisiasa 2027 kwithita kure low turnout kuringana na uthuthuria burabo mantu yakarikite igoro tiba baingi bashumiririe igoro iri ntuku ya mbere of course iri ntuku ya mbere inya kethira Gen Z bari na amu ya kwithira bakiamukira kura bando munda ipo indi ni bwega mapema ndio best Gen Z bauga ukaibanga mapema na ukamenya nande we na ithagara yaku nonto bwa 2027 elections ni mantu jakumure kwa IBC likada nerekete kuruta official statement ati batithira bakireview borderings batithira bakireview borderings ikuthita kurenda mendikithia ya borderings kwithira ikia reviewed
kivira constituencies kuongelwa, kivira ni wards kuongelwa, kivira ni mitaratara ya mianka, lakini wakasema mtatusamehe. Hiyo ni official report kuma IBC, mtatusamehe, time iti kutwanira, we are behind the time. Of course it's understandable, ni ruarua nicho baraithire bakia constituted rira nyuma ya ira ni kanju ya kuringa murashi bana bone makamishina ba IBC kwethire kithire kia ngugeo nabo bakinyuo muma, so they are behind schedule na mambo ni mengi. So mantu ya mianka IBC bakiwa mtatusamehe ya utokabuidia wakati mwingine. Karatasi gatutandatu Daily Nation nako karimurika utongerembo matura, na tukiwa utongerembo matura ni county governments na area kurokera chairperson wa kanju ya mangavana Ahmed Abdullahi ni baidrite bakiregana na mantu ya e-procurement system iraba kuganande ni kwangaratania mautungata na mitaratara ya thirikari cia matura kana county governments likana e-procurement ithirite ri mutaratara juithirite jugikinyirwa ni treasury ya national government ira itongeretwe ni John Badi na Chris Kipto wetikia baraba ithirite bagikinyiria mitaratara kwithira igikinyanira nonto bwa procurement kwithira ire na centralized model ya kubwithia mantuja nande mangavana ibaithirite bakiregana na mantuja bakiwa arema kwina mpangaratano inene ba kwina mpangaratano inene kwina kurema kweleanwa na kwina bura batwende botu thaika maguru turi county bosses kana tongeria ba thirikari isha matura nabu ni bukurekere karatasi ka tutandatu karatasi ka tunana ikonkona nande karena baba kanatinga baba bamwe bamwita Agwambo bange bamwita Rao ende ni Raila Amolo Odinga mutongere wa kiama kia ODM kiuthike gisiasa ni onoka kiwita na mbere kwithira gikibanganwa biama bikinji panga hivi kuibangania nonto bwa 2027 ni ruarua tolne Jubilee bakibwithire tawa rejuvenating of the party kana kuchanchamura kiama kithira kirina nande momentum ya wito nyekiringurumanio ya 2027 narea ware rais wa banande Korea Kenya Uhuru Muigai Kenyatta attendere that PG kana parliamentary group meeting kwa area akiama atongeria ba kiama kia Jubilee kenda kubana bomotisha na pia mwerekera jwa kiama bakibangania nonto bwa 2027 nande ODM nabono kaba kuibangania bakirigiro kwithira bakibwithia mishamanio ya gisiasa utaikwa bomae utaikwa boboe ODM ni babangite mishamanio ya gisiasa Kisii, Wajir na Narok nara bakaithira bakitimia na mbere ithurano mashinani biama kuringana nande na Urani minority leader Junet Mohamed akiwa sasa pia sisi tunjipange kama ODM ligana Raila Odinga ugire nuwa abwirire batu tore ODM tokethira tukiwatambaru Rais William Ruto gutwika kiri kinyang'anyiro kia urais kiri kinyang'anyiro kia urais 2027 wa babwe kiama kitaika mitaratara yu inya batu kiama katutika presidential candidate wetu ichuri bataurakia akiondokera baraboneka kwithira ba gitana mbere kwa ari michamanene ya gisiasa nani akiama ba ODM bakiwa nande batwe tore no kwata no shika nande Raila ibondokera bera we utiwa abotoma totebotomete twe na buitomete buchokera tore timi achokere unaona bukore bitigidia twendere tukiona international news tuninge gatarome ya Kenya BCJ kiza BCJ aidha opposition leader ndegoro ya Uganda kira chamani tieni kingi mutanganga chamani yakeo nyuma ya nande thirikari ya Yoweri Kaguta Museveni
kwithira baki mwikira bitanone kwithira baki munyamaria kuringana na riboti cia ikundi bia kuthetera kioto kia muntu kwithira gikulukira mantu jatakilukirwo nungi kuringana na riboti cia nthiguru ya UG kana Uganda akinyamarwa na akishawe ikia kukiukwa barabara. Mawakili bawe ni areo Martha Karua ni mutongeria wa People Liberation Party PLP party ndigoro ya Kenya na bando ni lawyer, so she is one of the lawyers. Barabara dirite bagikinyiria kwa Kyoto kwa Kiza BCJ amekuwa vivo hivyo. Tutegere of course kile international news US and Kenya kwethete kurena nkirano mantuja economic nanto ba sanctions ira Senate ya America niyo kwa kidogo Kenya kazi ipo bubu kwethete kuri kwa karatasi ka 12 ki The Daily Nation rugonoro sha tukuina manto ya sha for some time na bando karatasi ka 13 kana page 13 na manto ya sha gakwareria unawe itutumira kandie wina ukoje bwaku ndina ukoje bwakwa na wina motori na ukwira if sha is shine or sha is working. Kama ni sha kama ni sha is working wewe na ukoyebo nteru damoni yakwa orie motori tumenye ni ate ko ground mambo iko mtekwenda kwirwa ende kabo mudharimi re kire nyombe ya nteto na rawe sha is not working kana sha is working ari ona weno nduturi ya Kenya na tu ndegoro hatuna nchi nyingine sisi tuko hii Kenya sisi tunapata mautungata kire sibitari hii una wetu kumenya uma inya siasa bakiwa bakiruta miario mtu na maoni yawe. By the way siasa abali buraba kwenda kabo buraba kwenda indi batwi barato kilokira mitaratara tueta ochwa mautungata jaja ogimenya ki private hospitals itu kumenya boto eri manto ya kandia sha so timanto ya kwathirwa ni manto ya una wego kujira miso kwa miso mundu ha mundu twekinyithia kire itubia kwa mukira mautungata ya gimanya ra rais aithite agambiriria sponsorship program nde kumenya kithira wenu ambirite kugunika ukirukira mutaratara jojo ambirirwe ni rais jo sponsor program ya co-sponsor Kenya baraba nyelegete ke uchumi kwa mukira mautungata ukirukira kandi ya sha so ni wewe na ukuyo mantu jau ntiwikira mantu kanywene na ntiongela zaidi ya bou. Tutegerero na mwisho mbere tutategera the editorial cartoon niongoenda kwithira nkemi mureka lakini yaka kwebukore yaka irware sioni hiyo editorial cartoon kwithira nke muramura gazeti na taona that editorial cartoon ende maybe ni ibukore na arua katotegere onorora muthia rwa Kaluma boy etwega Kaluma de oni tiktoker mbeo betheli kana ibethelite bagito nyekire mantu ja mitando ya kinande na okairwa kuri na positive na negative side of social media na social media ni thitere kiguni na njira imwe kirimbe mbithi especially kuithira baki baina umenyo kumenya what is going on kire mugongo kana kwa mukira riboti obore gotondoka nya gukirukira mitandao ya kinande Facebook kona mbeo mbithi bai kundene bakaithira baki hata mteto obore gotondoka gukirukira page yetu Meru TV Kenya ukona mtu na kwithira kimenya nteto bora cio tondoka ukirukira nya YouTube ukona mtu na kumenya bora mantu ja gutondoka nya ukirukira page yetu Meru TV Kenya nya kire TikTok ukona mbeo mbithi ni baujurite na bari very active na ibakona ni tabuguita na mbere nya kire account yetu @Meru TV Kenya kire TikTok. So TikTok ni dirite iri play a very key role kire manto ya information kire manto ya entertainment
na inya kire content creation muno mbeo mbede Kaluma Boy nwithirite bara batithirite bakimenya rugono rwawe nethirite agitariria rugono rwawe nethirite agitariria rugendo rwawe nwithirite mbeo mbede ni baithirite bakichamane nwe timugeni kire mbeo mbede no kuthi ari mugeni kire millennials na bara bange boomers ende bara bare atumiri ba TikTok ba kumumenya ne bakumenya rugendo rwawe indi nabo akenya ba kiudurana na utweka ba kidharimo kiri kijana o Kaluma Boy akithira nabo bake mwa support ti wonjorithia bro bwita na mbere bwa thirikari ne thirikari ni bambirite empowerment indi maoni yakwa ti maoni ya nyumba ya Nteto maoni yakwa this was the real empowerment ya dhikire ya Kaluma Boy akithira agitederwa ni akenya sisi kwa sisi inde ti sisi kwa sisi ra ya Eric Omondi nyakithira yo ninja indi ndiwa ukumanisha akenya bongwa bare bongwa batekinyeretwe imusiasa batekinyeretwe imutongeria mtu arena ekomire yawe mtu arena mirongo eleke aithira agishumiria ningi gutederia kijana o nwe kijana we thira agitetheka na family yake itheoke akithira akigwirwo muno pia yeye akasaindika itheoke na ithirite atwire na kuremerwa nontu ni kwithira atwire na wathe na inyawe akithira akiguneka na akenya bagitwika bakitherimo this was the real empowerment rekana na yeye ambosho rekana na yeye amburi na ngazi yoboni yakwa inde akenya kuyamwe kiri arambi ira tukuyera na maturene inyesha kuthomediana inyesha uchanga nondo wa hospital bills new empowerment ira vijana kijana wethirite aikujira na buni bugo kore kire gatheti ya Daily Nation unishori botire shokari toi mwanki chwa kire karatasi ka Daily Nation indi nkurikanie we mwitidi wangare we driver we mubiashara gukira boda these numbers sisi very high shia mitino barabara tafadhali tukue waangalifu utime tukue tu waangalifu extra careful na inya ukethira uchereri tafadhali we muritingugi ringa thimu uwe ngachererwa kiri wira mwitithia ngari kana bonda kinya kabati pendo to the moto ari makarika ya it's not worth kwithira ugita utoro bwaku just call someone umwire ngacherera ndeka 5 kiri okirash kana winyangari mauta okinya kabati these numbers iteyongweria utewe of course akuguruishio na it's very unfortunate indi murungu atoeberie turiri iro le kwanganga igoro ya mugongo kwanganga igoro ya ndigoro nayo ni kuo gukirukira mitino ya barabara karatasi katuri na tudatu ke Daily Nation be safe keep safe mbita wa kabwe mudharimi ngushogeri nkato shomwanya ndo bwita na mbere kurumirira Amero TV we ugitwedie nyombe Nteto irene gweta kaletune kaka Amero nyombe Nteto nambari 1 kana nambari 1 kire mbeo mbede kereni kuma kereni kerewe na kimoni thank you very much ukolelwa gwita na mbere kutungatirenya kile mitandao ya kinande Facebook @Meru TV Kenya YouTube @Meru TV Kenya TikTok @Meru TV Kenya Instagram @Meru TV Kenya kile mitandao yote ya kisasa ya kinande @Meru TV Kenya. Let's keep the conversation going on. Enyuma ya breaki ya ndeka imwe angikunde kombe kerwe tukethira nande tukiwatanira moja kwa moja misa kamisa mundu kwa mundu na mugeni wetu anarua Bwerimbasa tukimurika mwerekera jwa mugongo tukimurika mantuja gisiasa ningi policies ya government kona are they working or something need to be done inko derero kiriro rwega